Bog svima, ja sam doktor. Danas ću vam pokazati koji su to bili animeji moga djetinjstva. Samo da napomenem, animeji nisu složeni po nikakvom redoslijedu. Prvi anime su Pokemoni. Želim biti najveći, kao niko do sad. Skupit sve i slavu doseći, njihov trener biti ta. Dakle, priča oko Pokemona vam je sigurno jako dobro poznata, svi jako dobro znate Asha Ketchuma i njegovog suputnika Pikachua i njihove avanture. Drugi anime je Digimoni. Puno ćeš toga doživjet. Vjerovatno vam je i ovaj anime poznat od nekud. Neki govore da je to kopija Pokemona, ali priča se da su izašli u isto vrijeme kad i Pokemon i tako da ja nisam siguran. A znam da kod nas u Hrvatskoj sve kasni, tako da nemam pojma oko ovog dijela. Treći anime po mome mišljenju je Beyblade Metal Fusion. Tu je nezaboravni Pegasus kojeg su uvijek svi htjeli imati. Uspomene. Četvrti anime je Yu-Gi-Oh! Dakle, svi znate šta je to. Tvoj potez! Koliko sam samo ja novaca i novaca potrošio na te Yu-Gi-Oh karte, danas bi bio jebeni milioner. Peti najdraži mi anime je Dragon Ball. On me uveo u cijelu tu franšizu anime. Sada mi letimo visoko i daleko, spremni svojim putem krenuti, slobodni zauvijek. Sve se trese, još korpa nije gotova. Još i dan danas gledam taj anime i anime mi je predobar. Svaka čast Akiri Toriyami na pisanju scenarija za takav anime. Znam da nisam stavio Naruto, ali to je zato što ga nisam gledao kao dijete, nek sam ga počeo gledati ko malo stariji i to preko interneta. Nemojte se ljutiti zbog toga. Nadam se da vam se sviđa ovaj video, napišite mi u komentare dolje koji su bili anime i vašeg djetinjstva.